Pemirsa pengupaya nambakin penglalah rabies sayan raja kemargiang Silitunggil nyane ngelaksanayan vaksinasi hewan penular rabies HPR. Ring warsane mangkin vaksinasi rabies ketujuan majeng siedase persen saking kewentenang populasi. Vaksinasi taler kelaksanaya ngangge pola door to door. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, Dr. Hewan Nimadi Suparmi Mausang, pemargin vaksin Inucap sampun kekawitin dawag tanggal 31 Januari nelintang. Vaksinasi kaulengang ring wates-wates wewidangan ring sajoning nambakin lalu lintas HPR pantaraning kabupaten kota. Kuentenan populasi asu ring Kota Denpasar wenten ulung dase talian ukud. Warse mangkin anceng siadase persen saking estimasi populasi sida kalimbakang vaksin rabies. Dados nyane kantos Februari warsane makin pai ketandane maduwe 13 talian dosis vaksin. Sadurung nyane Kadis Pertanian Kota Denpasar, Ana Agung Bayu Brahmasta Mausang, Dinas Pertanian nyokong panincapan tim siaga rabies di Sira ring Kota Denpasar. Tetujuannya antuk nes penglalah rabies miwah korban cegut HPR. Tim siaga rabies lanturnyane madue amongan ngicenin pangruhan miwah panyobiahan majeng kramene. Utamanyane ngenenin indik penglalah rabies. Asmara Putra, Bali Pos Nguningayang.